Sunce je centralna zvijezda našeg planetarnog sistema, Sunčevog sistema. Osim Zemlje i drugih planeta oko Sunca kruže i asteroidi, komete i meteori, transneptunski objekti u Kuiperovom pojasu i čestice prašine. Fotosferski sastav Sunca. Sunce se sastoji od plinovite vruće plazme koja je isprepletena s magnetnim poljima. Prema spektralnoj klasi Sunce spada u klasu žutog patuljka zato što je vidljiva svjetlost najizraženija u žuto-zelenom dijelu spektra, iako je ukupno svjetlost sa Sunca bijela. Zbog raspršenja svjetlosti u zemljinoj atmosferi izgleda žuto na plavoj podlozi neba. U jezgri Sunca svake sekunde izgori 4,3 milijarde kilograma vodika pretvarajući se u helij. Iako su nekada astronomi smatrali da je Sunce mala i beznačajna zvijezda, ispostavilo se da je Sunce svjetlije od 85% zvijezda u Mliječnom putu, a većina zvijezda spada u crvene patuljke. Apsolutna magnituda ove zvijezde je plus 4,83 magnitude, ali s obzirom da nam je Sunce puno bliže od ostalih zvijezda vidimo ga kao najsjajnije nebesko tijelo. Vanjski dio Sunčeve atmosfere koji zovemo korona stalno ispušta dio plazme u svemir u obliku sunčevog vjetra kao struju električki nabijenih čestica koja se širi do otprilike 100 astronomskih jedinica. Balon međuzvijezdane materije koju stvara sunčev vjetar naziva se heliosfera. To je najveća neprekidna struktura u Sunčevom sistemu. Jedna od zanimljivosti o Suncu je da svaka zraka sunčeve svjetlosti koja stigne do Zemlje putuje čak 8 minuta i 20 sekundi kroz svemir. Iako svjetlost putuje brzinom od 300.000 km na sat, udaljenost Zemlje od Sunca je oko 150 miliona kilometara, pa svjetlosti sa Sunca treba toliko vremena da stigne do Zemlje. Kada gledamo Sunce zapravo vidimo svjetlost koja je napustila njegovu površinu prije nešto više od 8 minuta. Promjer Sunca iznosi otprilike 1,4 miliona kilometara, što je oko 109 puta veće od promjera Zemlje. Sunce ima izuzetan temperaturni raspon. Na površini Sunca, odnosno fotosferi, temperatura doseže oko 5500 stepeni Celzijusovi. Međutim, u središtu Sunca gdje se odvija proces nuklearne fuzije temperatura se penje do nevjerovatnih 15 miliona stepeni Celzijusovi. Zahvaljujući nuklearnoj fuziji, Sunce isijava svjetlost koja je ključna za život na Zemlji. Kada se fotoni oslobađaju u jezgri, oni prolaze kroz različite slojeve Sunca, a taj put može trajati i do 1.000.000 godina. Ovaj put može biti izuzetno složen, jer fotoni često nailaze na čestice i sudaraju se s njima što usporava njihovo putovanje prema površini. Kada napokon stignu do površine, ti fotoni se emitiraju kao sunčeva svjetlost koja putuje kroz svemir prema Zemlji. Ova svjetlost ne samo da omogućuje život, već također igra ključnu ulogu u regulaciji klime i vremenskih obrazaca na našoj planeti. Solarni vjetrovi su tokovi nabijenih čestica koje Sunce izbacuje u svemir, a ti vjetrovi igraju značajnu ulogu u oblikovanju Zemljine atmosfere. Sunčeve baklje su snažne eksplozije energije koje se javljaju na Sunčevoj površini, a mogu osloboditi više energije nego što cijela Zemlja potroši u godini. Solarne baklje nastaju zbog promjena u Sunčevom magnetskom polju i mogu uzrokovati elektromagnetske smetnje na Zemlji. S druge strane, Sunčeve pjege su hladnija područja na površini Sunca koje se javljaju zbog jakih magnetskih aktivnosti. Ove su pjege također ključne za proučavanje Sunčeve aktivnosti jer ukazuju na to kako se Sunce mijenja tokom vremena. Istraživači pomno proučavaju ova dva fenomena kako bi bolje razumjeli solarni ciklus. Sunčeva korona je blistava tajna izvan površine.
Sunčeva korona, odnosno vanjski sloj sunca, fascinantna je pojava koja se proteže daleko izvan površine sunca. Tokom pomračenja korona postaje vidljiva i izgleda baš poput svjetleće aure. Sunce neće postojati zauvijek, tokom svog života prolazi kroz različite faze. Trenutno je u fazi glavnog niza. Bez sunca život na zemlji kakav ga poznajemo ne bi mogao postojati. Temperatura bi drastično pala, a zemlja bi postala smrznuta pustoš. Bez sunčeve svjetlosti prestala bi i fotosinteza, što bi rezultiralo smanjenjem kisika u atmosferi. To bi značilo kraj većine ekosustava. Čak i ako bi neki oblik života preživio, on bi bio daleko od onoga što danas poznajemo. Hvala Bogu što je za nas stvorio sunce i sve blagodati koje koristimo. Slavljen neka je Allah.